Hello happy hooperi! Danas učimo kako dići hup sa struka do iznad glave. To vam izgleda ukratko ovako. Da bi to mogli napraviti, prvo trebate znati s kojom rukom dižemo hup. Ukoliko vrtite kao ja, sa lijeve u desnu stranu, hup ćete dizati s lijevom rukom, a ukoliko vrtite na Kikijevu stranu, odnosno s desne u lijevu, hup ćete dizati sa desnom rukom. Da bi još bolje i što brže naučili ovaj move, ono što je potrebno je da malo uključite maštu. Znači probajte zamisliti da oko vas ide jedna spirala. Ta spirala ide ukoliko vrtite sa lijeve u desnu stranu, od vašeg desnog boka do ispod pazuha, ispred lica i gore. Ako vrtite s desne u lijevu stranu, znači ako dižete s desnom rukom, ta spirala vam ide od lijevog boka do ispod pazuha, ispred lica i gore. Dakle, ono što se treba desiti je da dok vrtite hula hoop, razmišljate o tome u koju stranu vrtite, koju ćete ruku koristiti, ja ću za sada koristiti svoju lijevu. Stavite ruku s kojom planirate dići hup skroz na suprotni bok. Ono što bi se trebalo dešavati je da vam hup bez problema prelazi preko dlana. U početku se zna desiti da hup jednostavno pada na pod, što je čisto normalno. Probajte se skroz opustiti i da vam dlan koji je na suprotnom boku bude jako opušten. Znači ono što ne bi trebali raditi, ne znam da li će se to sad vidjeti, je da sa dlanom gurate hula hoop. Znači dlan vam je priljepljen kao da je dio vašeg suprotnog boka. Samo ga lagano stavite i pustite, vježbajte tako vrtiti hup dokle god vam to ne bude onak skroz normalno. Kad se to jednom ustabili, znači kad to možete raditi dugo vremena, iduća stvar koju ćete napraviti je da hup lagano prstima zakačite kao udicom. Znači ne ga čvrsto primat, s tim ćete zezniti cijelu stvar, nego ga samo lagano primit prstima. No prije nego što krenemo u taj aktivni dio dizanja, probajte nekoliko puta napraviti na suho dizanje, to ja tako zovem. Znači ono što trebate napraviti je da lagano držite hup među prstima, zamišljate onu spiralu s početka, zamislite da vam lakat vodi cijelu priču. Znači podlaktica je opuštena i ne radi ništa s hupom, samo lakat vodi priču, rame vam je tu gdje je, ne ide ni gore ni dole, nego je ravno i sve što trebate napraviti je da vam lakat po toj spirali odvede hup gore. Znači, ajmo još jednom, ruka vam je na suprotnom boku, negdje ispod pazuha vam je jedna točka, ispred nosa, skoro kao da ćete si rukom dotaknuti nos, vam je druga točka i gore dijagonalno vam je treća točka. Jednom kad obavite sve te točke u dizanju, ruka će vam završiti ovako, neće biti dijagonalno, nećete dijagonalno vrtiti hup, vrtit ćete ga iznad glave onako kako smo već učili u našim tutorijalima. Znači, preporučam vam da jedno 10-ak puta dignete hup na suho, tako da vam mišići zapamte što zapravo trebate raditi. Onda postanite malo hrabri, vrtite, probajte se i vi polagano, ne morate sad, ne znam, se vrtiti jako brzo, korak po korak se vrtite oko svoje osi, tako da vam je ruka na suprotnom boku i kad ste dovoljno hrabri, primite hup, dižete ga gore i malo ubrzate vrtnju. Možete ubrzati vrtnju zato što vam hup više nije oko struka, ako slučajno još ne znate dobro se kretati kroz prostor s hupom, znači nema straha da će se nešto desiti. Najčešće greške koje se dešavaju kad se uči ovaj move je da vam hup odfura ruku napred, što je dosta neugodan osjećaj, a i nećete ga uspjeti dići. To će vam se vrlo vjerojatno dešavati preko nekoliko puta, znači mantrajte si
gore, 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 zato što vam ruka treba ići prema gore, a ne prema naprijed. I cijelo vrijeme se trudite zamišljati, a počet će vam već hup toliko ići na živce da ćete ga htjeti baciti. Znači zamišljajte si da ga se želite riješiti, da ga želite baciti gore. To vam je jedan ovak tip. Druga stvar koja se isto često dešava je da od straha, pošto se tu radi o tome da vam hup ipak treba proći dosta blizu glave, čak i ako imate dobru putanju, ruka vam ide previše od tijela. S tim riskirate to da se lupite u glavu, jer što mi je hup dalje od tijela, odnosno ruka što mi je dalje od tijela, to vam je stražnji dio hupa bliže glavi, tako da vas tu može lupiti. Znači, ono na što trebate paziti je da vam hup ide po toj spirali prema gore, da vam ruka nije dalje od tijela i svakako probajte raditi ovaj move dok se vrtite u početku. Zaboravila sam vam reći još jednu dosta bitnu stvar, a to je što raditi s hupom kad ga jednom uspješno dignete gore, odnosno kako ga nastaviti vrtiti iznad glave. Ja ću vam reći ono što ne smijete napraviti. Znači, najčešći scenarij je taj da dignete hup, ne znate šta bi s rukom i čvrsto ga primite. I onda vam se naravno neće vrtiti oko glave. To probajte u početku izbjegavati. Kasnije će vam možda trebati, ali za sad izbjegavajte. Ono što je idealno je da kad dođete gore, otvorite dlan prema stropu. Ako možete vidjeti kako mi izgleda ruka, palac je malo vani. Hup će vam se prevrtiti preko palca i onda ćete instinktivno dići dlan i on će se nastaviti vrtiti oko dlana. Postoje druge varijacije koje ljudi sami naprave od sebe. Znači ja recimo više ne radim na taj način, uopće ne znam više na koji način radim, kako mi dođe. Druga stvar je kad vam hup već ide prema gore, on će vam se, pošto ga ne držite čvrsto u dlanu, on će vam se već sam po sebi objesiti, ajmo to tako nazvati, na palac i odfurat ćete ga gore na palcu i sve što onda trebate napraviti je samo ga pustiti da vam se zavrti oko dlana. Ukoliko vam hup leti iz dlana, to je super. Znači, to znači da ga ne držite čvrsto i treba vam samo neko vrijeme da se snađete i da vam dlan u pravo vrijeme zavrti hup. Vjerojatno vam predugo ostane dlan ovako. Znači, ako leti, to je super. Možda ne za namještaj i ove neke stvari koje imate po stanu, ali mislim, to je mala cijena za platiti, da naučite super hupati. Uglavnom, to je to, znači samo otvori dlan prema gore, on će napraviti samo ostalo. Ne morate se brinuti. Nemojte ga čvrsto držati, nikad nemojte hup prečvrsto držati, jako su rijetke situacije u kojima je to potrebno. Evo, to je to. Znači, ako imate neka pitanja o ovom movu, ako vam nešto nije jasno, ako vam treba nešto bolje objasniti, ostavite nam komentar. Ili nam pišite na happyhoop@gmail.com i mi ćemo vam poslati video odgovor, pismeni odgovor, poštom, ne znam, golubom, pismonošom i to.